Tinini kaisa big breaking news kasawi phaikya South ni domdar superhit hero Allu Arjun romjakha police bai 14 din ni bagui ohorjakha jail o. Omono tinini big breaking news tai norok o news khwnamani pore hingkhai saimano wngkhana je Allu Arjun tamoni bagui romjakha tamo dost khaiui bo 14 din ni bagui jail o ohorjakha. Hatikhe salannai moni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel o payasa. Norok jotono saimana Allu Arjun ni kaisa domdar superhit kaisa film phaimani Pushpa 2 hinui. Pushpa 2 14 December ni dino release wngnani phuru Hyderabad ni kaisa Sandhya theater o thangui film premium ni twi bui nalai tonglai phuru aro Allu Arjun thangui sogui khe theater o amo bai theater o Allu Arjun ni ek jalak ba nanani muchungjakma bai aro theater o chirima boi nainai thangnai rok bagdar hurahuri wnglaikha amo bai o bagdar hurahuri wngthini 39 bosor ni umor ni bwrwi khoroksa aro langma chokha amo bai hurahuri bagdar o 39 bosor ni Devki mwngwi bwrwi khoroksani langma chokha tai bwrwi ni bwsajala khoroksa dukhu mankha serious khai amo bai Allu Arjun ni sakao dost berjakha je bo theater o thangmani bagui no hotate kunu security guard sara thangmani bagui no aro bagdar ba hurahuri wngkha hinui amo bai bini sakao gher irada bwtharmani ni case rwjakha tai case ni sunbai ni twi no bono tini 14 din ni bagui jail o ohorjakha tai norog bo nugui mankhana o video ni screen no bono thangui police rok romwimani tai bo romjakya swkang bini bihing no kaisa motom suwui kwlangmani coffee nungui cool khai chirima boi to norok nukha je Pushpa joging ni sala hinui samani kintu real life o wngkha Allu Arjun police bai romjakha. Hingkhai jefuru Allu Arjun romjakha hinui social media o ba news o kasai phaio afuru simi joto phaichingo no Allu Arjun romjakmani news no trend o cholijak. Hingkhai norok mwdihai news rok saimanani hinkhe ani channel no subscribe khaidi tebo kaham tai kwtal video no bagui tui phainani bagui. Sir.